Masheruka Town Council Chigarama hamwe na Masheruka nugo magomborra agatwiremwe butabanguko omumaka konka kurijirira hari bakuru b'entebe ya kashatu bukacendera kandi enshongeji nibajejekerera esente eza Parish Development Model ezaretire abashwerine okukwatanisa omumaka agariya mazima pate mpangu neretwa abashija nubwo abakazi nabo percentage inche nayo iri kureta imihondano y'omumaka abo kuba abashija bakaba abo kucuro bwinji ukora bakurigireho baba bakunwa shande umwe amaharwa hati ico kituma kayabura intasya abo kuba kaseta kuba kwata bakatwara umarwa akugambira ubwiro bwinji neretwa ubworo abo kuba ikako kubermo ubworo omusija atini cyari gukora bashabingi usanga ryaho nubona barebera kitoke kiryaho hatiko kusanga icyo cyo kiretu ubworo usanga byo munsi cyakureberaho imihondano yo mu maka itandikiraho program zo meza government student supervising project ninga program yo kweta PDM ebegirizo kugira ngo umuntu waburisha umuntu wahanze utakuteka warakurya miliyoni makaja mu sentence kongo muntu arikubasa kumara imyaka 3 akakwataga miliyoni yaje kolise je akuba ituramburire kuresa office eza community tawurla ushaka umuntu ubakwasire impunisha tu impunina hata impunu munana impuniko aguzahemu ahero mwana fees abebembezi nibagiranga program ya PDM etakizere bakabana batunga emishango erya hagati ya 30 na 40 eyo butabanguko omumaka ngukonko bwa hati ekacendera kiyambiremu kandi nezinde sente zo mu school fees nkoko nanagambira ubworo konka tristi emhondana yo mumaka egizi no kwetuba tubireho abo kwa bacara abamwe utubentu bantureba ntwatanisa mu boxi baguzire mu empunu embuzi areshonge kwaterera na emhondana yo mumaka ko bebemeze no kumuzamukura ngo twakora zo kweta sensitization kweta abantu mbyanga gusomesa akwa bimwe binde kweta emhondana yo mumaka cyo kubanza no kugira ibintu bike ufunda Amakuru gagasha kwa Sheikh Abdulatif ahabwa TV West.